Mınaki bul жерде Бишкектен Жалал-Абад, Ош, Өзгөн, Кара Кулжа, Ноокат, Кызылкыя, Баткенге чейин жылкы уй кой ташыйбыз. Номерлер 0555 87 87 86 Сокулук мазарында турат. Койлорду деле жүктөйт мынакей. Мына достор, жүктөп коюп турго, кочкорлорду. Мынакей. Бошко? Мына сүйлөшө бересиздер чалып. Машина толтура машина бар, 3-4 машина бар, Bir baş uydu kançadan alıp gidiyorsun şunu aytıp koyçu. 5000'den 6000'e çeyin. 5000'den 6000'e çeyin bir baş uy. Mo koylardı, koçkorlardı. Birön. 1000 somdan. Ay göv alganlarga süйлөшөсүңөр, he? Oldan da çalыңızдар, тугандар. Nerede soda olup attır? Eko kança olup da şunu aytıp. 17'den koydun mu? Hazır 17'den. 117'den değil. Kara tar, kara. 113'ten değil mi? Kançadan değilsin? Tartmayla koy seni. Edo bere. Bazını aytıp koy da. 120'dan berem dep tura. Siz ekonu he? Her birin 120'dan. Boldu mına. Soğudan artık vergile 120'dan. Mına. Eki ösü muzolar menen 120'dan sırap attır. Oşanda kançadan beri 117'den beri atar. 116 carımdan alın. 116 carımda bir hata. Bir becet ata. 17'den aldım. Boldu. 117.000'den tarttım. 117.000'den dep aytıp atar. 117.000'den ber dep. Esi 120.000'den bereyin dep atat. Ekönü teң muzolar var eken dostlar. Janda şeriklerim özün tart dep telefonda talaşat tuğandar. Pazarda uşunday. Uşul Pınar'cın 130.000'ge satıldı. Bu tuğan beken azı sağım beken. Sağım balı. Buraya ikincisi boz eken. Ikincisi boz. Altay boz. Buna aksakal aldı. Buyurup nasip olsun demekçiyiz. Assalamu alaikum. Hormattуу bizdin kanalдын катталуучулары жана мал чарба көрөрмандары саламатсыздарбы? Бүгүн 18 октябрь 2025-жыл Чүй облусу Сокулук мал базары. Кайра сатасызбы деп сурап атат тиги байке. 130.000'ge алды да. Санаалуу атат акчалары. Видеого лайк басып каналга катталганды унутпаңыздар. Биз сиздерге малдардын бааларын билип берели. Алды да. Реклама үчүн номерлерибиз 0707 388 350. Бирок жакшы унажын алды байкемдай. Көрүнүп тура сөйөктүү. Ушул уйлардан баштасак тугандар. Байке кандайсыз байке? Сиздики? Канчадан болот баалары? Айтып коесузбу? Бул токол. Жок, мүйүз бар экен. 150.000. Муз болучу? Аны билбейм мен. Сиздики бирөө элеби? Бирөө эле экен 150 дейт. Тугандар мынакей. Эмесе, эси барларды гана тартып көргөзүп беребиз. Жакшы уйларды тарт деген комментарийлер болду тугандар. Биз тандабай эле тарта беребиз мындай чыкканынчы. Канча экен ушул уй? 130 экен. Саан экен Саан боз. Канча литр берет экен байке? Bunu egasi 10 litreye garantiye verdi. 10 litrге берди гарантия, суткасына бул берет экен. Канчага бересиң ушуну? 125 болсо берет экен. Канчаны тууптур, жаш эле экен. 3'tü тууган экен, Мынакей 120. Шпаса эле экен. 4 тең иштейт бекен? Шабылдайт экен. Онлайнчы номер айтып сатабызбы? Айтасыз. 0500 менен 42 0400 экен. Чалып көрүңүздөр. Рахмат байке. Андан кийин байкем кармап туруп, ассаламу алейкум, кандайсыз? Канчадан уйларыңыз? Хозяин мен эмес азыркы. Макул. Хозяин мен эмес дейт. Айткызы келбеди. Мына музолу уй бар экен. Музолу уйду көрөлүчү. Канча экен баасы? 200 kemi var. 200.000 кеми бар. Канчанчы музоосу? Экинчи музоосу. Канча литр берет? 12-13 литр берет. Нак сабыз экен үрттөрү. Burası 2 aylık oldu. Музоосу ургачыбы? Erkek. Эркек экен. Номерди айтып коюңуз. 507 0507 02 07 88. 88. Çalыңыздар алам деген бир тугандар болсо. Ана моолардан көрөлү. Буякта да байкемдин кармап атыптыр кана. Ассаламу алейкум. Канча баш бар? 125.000 сом. Жетай боз. Экинчи тут мына. 125.000 дейт мына ден. Ана булчу? Bu rodna 100. 100.000 толук.
Sağım mı? Üçüncü tut. Sağım mı? Sağ boz. Sağım boz. Boz. Aha. 6-7 süt var abi. 607 litre sütü var. 6 ay 7 ay boz. 100 ming so'm. Qanchanchisini tug'ibdir? 3'lü tuğan. 3 tut tug'andi. Bulchi. Bu. 2 tut. Ikkinchi tut bahsi 145. 145. Mana 7,5 ay boz. 7,5 ay boz. Yaxshi, nomerni aytib qo'yingizlar. 508. 0508 29. 29 29. 29 37. 37. Çalыңızlar manaki. Do'stlar, arzon uylardan izlagan bir tug'anlarga nomerni olib berdik. Bul uyda bor ekan. Qana ko'raylik. Qandaysiz bayka? Assalomu alaykum. Va alaykum. Jon, desog yaxshimi? Yaxshi. Moda uy var. He. 2 tut. Ha. 7,8 ay boz. Ha. Bazı 155 liradan kim болады Kim болады, dastlab qo'yishni berasa? 709. Aha, 709. 709 94 94 91 91 xayrlar olsun. olsun. Ocağına dastavka. Bor, qaysi yerda bo'lasiz? Qaraltada oladi. Qaraaltada, uy, Targ'il ekan. Ocağına dastavka. Dastavka bo'ladi ekan. Biri boshmi? Bir baş. Bir baş. Ana, ikinci baş bu topol. Bunun bahosi qancha dedingiz? Men alayın dedim, niye taktın? $155. Tartmağız. Ha, bo'ldi, kechirasiz. Alayında attı. Bo'ldi, shu biriyle bosh ekan. Bir baş. Bo'ldi. Birisini o'zi alayında talash bo'ladi, tarttirma deydi, eje. Ha, qancha ekan bahosi? Ha, kelib qoldingmi? Bu yoqqa kelib qolding. Bo'ldi. Qandaysiz? Taqsir? Qancha ekan uy? 115 ming mana. Arttiroq, alizroqdan ko'rsatayinchi. Qana taqsir bu qanchani to'di? Suyraytqo? Avaylangiz, minaki. Boz ekan-a? Ya. Geçirek boz. Algam. Ha, aldingizmi? Ha, qayra payda bersa Fayda sotasizmi? verse veririz. Qanchaga berasiz o'shanda shuni? 115 de otalsa. 115 turib otasi? Ha, minaki, yaxshi. Nomerni aytib qo'ying. Esi chiqsa berasiz. 703 0703 33 33 84 84 54. 54. Mana shunday. 115 ming deydi. Boz, kech boz, he? Hiç boz olmayan. Qanchanchini tug'dib tur? So'radingizmi? 3-4 bar o demiş. 3-4 bar, Yaxshilab uy ekan, biroq yosh ekan mana. Cho'ng ekan. Ma'qul, sodangizni bersin. Ketdik andamasa. Navestindagi ostuna kirib ko'rgazib beraylik. Unda cho'ng uylar bor ekan. Ha, bu uy kimniki ekan ini? Bilmadingmi? Bildim. Kimniki? Bahosi qancha ekan? Cho'ng uy ekan ayo. Esi yo'q ekan anda. 180. Ma'qul. 180. Aha. Esi yo'q ekan. Mana vaqtda uylar tizilib turadi. Ko'raylik. Buna tug'anlar ushul yerda yaxshi bunday. Alato Amerikanka. Qaysi? Amerikanka Alato deydi. İkincisi. Ikkinchisini to'y bu. Jetaylı. Jetay boz. Hı? Oh, sonnikini bunaki. Qarangizlar. 6 tish. 4 ishdaymi? 4 atın. Çıtırıverdi. Chitirg'idi. Bahosi qancha dedingiz? 250. 250 ming. Bulchu. Alato. Bu 8 ayda 8 ay oldu bunu. Bala öte çok. O'ta cho'ng, yaqin. Ova. 8 ay. Bahosi? Bulda 250 ekan, biroq cho'ng ekan, ko'rinib turadi. Nimachi bayka? Noqdan ostiki. Boshqa? Ha, nomerni aytib qo'yasizmi? 0558 0558 15 15 33 58. 33 58 250 mingdan 2 bosh bor ekan. Mana. Mana do'stlar, oldilardan ko'rsatayın. Ular sütleri qanday? Qancha litrdan beradi? Bu 22. 22 litr beradi tug'anda. Bu 18. 18 litr beradi sutkasini, ha? Evet, tamam. Buyursa qo'yadi. Ma'qul, sodangizni bersin. Yaxshi uylardan ham ushul ekan. Eko'nini ko'rdim. Bir tug'anda ana ertengdagi bozor bo'ladi bu yerda. Soquluq mal bozorida ertengdagi bo'ladi. Yaxshi mallar ertengdagi chiqadi. Daha ko'rsataylik. Baykem tekshirib o'tadi. 4 o'yindan teng chiqib ekan bayka? 4 o'yindan teng. Chiqadi ekan-a? Muz o'si ekan. Jangi tug'ilib tur. Qanchanchi muz o'si? 4-chi muz o'si ekan. Mana bunday bo'lgan uy. Erkak ekan muz o'si. So'yuqdi ekan. Mana qara. Artdan ko'rsataylik. Mana do'stlar. Qancha litr beradi süt? 18. 18 sutkasini al. 4 o'yindan teng süt chiqdi hozir, ha? Tekshirdi. Bahosini aytaymi? 180 ming. 180 ming so'm. Shu birilla boshmi? Birilla bosh. Nomerda qoldirib qo'y. 0770 0770
130. 130. 616. 616? Ha, 616. Çoğu eкен, söğüktü eкен, görünüp turат tuğanda. Бұл осы еркек екен, содан болсын. Доставкаларын өйстіп бересің, е? Доставкалары болады, мына туғанда. Қараңыздар, бойы қанша шығады? Біз үйде жақтан тартып отырмыз, оның үстіне шығып алды. Бетон. 140 бар екен. Қол. Бұл құнажын кімдікі екен құнажын? Ондай құнажындар бар екен, бірінші тур. Ондайлар бар екен. Бірақ иелері көрінбей жатады да. Мына. Жоқ, мен байкеннің өзін тартпаймын. Тексеріп жатқан боғыстығын. Тексеріп жатады базарда. Әркім өзінің жұмысын қылады да. Мына. Қанша айлық боғыз екенін көресіз. Сіз тартпаймын байке. Аяқтың қолын әле тартамын. Көрдіңіздер бе? Азыр айтады, қанша ай боғыз, же қысыр деп. Бізменен болып тұрыңыздар. Соқұлық мал базарында. Достар. Ол да жақсы. Кімдікі екен бұл? Қандайсыз? Бағаларын білмедіңіз бе? Чоң екен. Қана? Жоқ бұл? Жоқ екен мына. Пустой. Боғыз деді өлі. Боғыз деген екен. Узи мына бірақ көріп қойды. Жоқ екен. Бұлғанда. Рахмат. Шындай. Бұл че боғыз ба екен? Бұл да боғыз емес екен. Мінеки көрдіңіздер, базарда шындайлар болады. Тексеріп. Боғыз, қысыр. Біліп алады. Достар, қайсы бұл бұ? Туғандар мінеки, ушул жерде бірінші туыт. Ондай болған құнажын бар екен, достар. 7,5 ай боз екен. Басы че? Bası 220. 220 мың кеми бар екен. Мына достар, бірінші туыттардан издегендер болса, қараңыздар, көріңіздер. Мына желін қойып тұр, е? Мына 8 ай почти боз екен. Андан кейін бұл үй. Тоқол үй, үшіншісін туйт. Денсаулықтары жақсы екен. Кепшеп тұрады. 20 aşık süt bergen. 20 литр ашық сүт берген суткасын. Азырқы учурда боз, е? 7 ay bu. 7 ай боз, мына. Бұлдағы желін қойып тұр. Мақырын қойып келеді. Басы че? Bası 230. Басы 230 мың сом. Кеми болады, доставкалар болады, е? Сөйлесу жолдары. Номерді айтып қойыңыз. 0709 14 38 04. Çalыңыздар туғандар. Мына, шул екі башы. Туғандар, мына бірінші туыт екен. Қараңыздар. Достар, туғандар, мынаке Ош Жалалбатқа, Баткенге чейін ушундай окшош машиналар турат го. Азыр мен сиздерге номерин алып берем. Эки машина бар экен. Мондай уйларды 5 миңден алып кетебиз деди. Койлорду болсо 1000 сомдон. Мынаке номерлерге кайрылыңыздар. Туғандар, номерлер турат. Бул жагын караңыздар. 2 этаждуу. Ушундай болгон эки машина экен. Мына узун. Мына ичинде көрсөтүп коеюн. Апилкалардан себет 2 этаждуу. Чалып, байланышып. Могу? Азыр көрсөтүп коелу туганда. Бул жакта да бар экен. Мынаки 4 машина кыскасы. Жанак номерлерге чалсаңыздар, сиздердин малдарыңыздарды жүктөп алып барып берет. Ээси менен сүйлөшүңүздөр достор. Биз сиздерге көргөзүп бердик. Ал жагын өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Канчадан, кандай, канча күндө алып барат. Сокулук мал базарында турат мына.